Сабалар қайыр Киевте саат 7:30 бүгін афтанын бірінші еш күні Қырамышғалны есе 732 күніdir. Эфирде заман студияда сілернімен Шевкет Аматулаев селямлайым. Қырымда кенеде ұшық сондыры башладылар. Ишғалжы акиметі энергокопырның 3-ші қысымына құрамақ үшін азырлық ішлері кечірілгеннен аңлата. Ишлерні түневін саба саат 5-те башлағанлар ве бүгін ақшам саат 10-ға қадар девам етежектір. Русия территориясындан келген ұшық күші 120 мегаваттқа эксілген. Инсанлар иштимайығларда білдіргенне көре ұшық Қырымнан чешіт көшілерінде түневін саатлар девамында олмаған. Қырымның женебінде арабалар янмаға девам еті. Февралның 28-не кечір кечесі 12 араба янған. Уларны аман-аманы бір вақытта атеш қаплап алған. Алуштада бір араба янған Ялтада 4, Масандрада 3 ве 4 араба семейізде. МЧС янғынларының себеплерін açıqlап оламай. Белі ки январының башында Ялта регионында ондан зияде араба янған еді. Полиция о вақыт 3 кішіні яқалады. Оларны яққан инсан кебі көрелер. Яқаланғанларының бірі 21 яшлы Муэдин Альвапов, оны янғынларының тешкілятшысы кебі саялар. Ишғалжілер қабатлы оларақ көрген инсанларны яқалаған олса да, янғынларының сайысы еп артмақта. Львовта Қырамышғалының 2 еллығыны аңдылар. Анда активистлер мейданда нумайыш кечірділер. Акция шерчевесінде ярмада Ишғали девамында олған вақияларны көстерділер. Есас қараманлар ешілі инсанлар олды. Олар наразылық акция иштиракчыларыны яқалап, арабаға yüklediler. Активіст був викрадений 3 березня 2014 року в центрі Сімферополя. Через 10 днів його закатоване тіло було знайдено в лісі. Сергій Кокуря, прапорщик Збройних сил України. Крим – це Україна! Крим – це Україна! Крим – це Україна! Крим – це Україна! Қырымышғалны қаршы акциялар Түркиеде де өткерілді. Активистер Анкарадаки Русия елшілігі ве Стамбулдаки Русия консулығы янында топлаштылар. Акцияларны Түркиенің Қырым татар дернеклері тешкіл етті. Топлашқанлар Русияден Қырымны терк етмеге талап еттілер. Киевде Русия мұхалифетшісі Борис Немцовны аңдылар. Бір ел велсі оны Москвада өлдірділер. Акция иштиракчылары башта Русия елшілігі янында топлаштылар. Сонра есе митингні майданда девам еттілер. Инсанлар, чечеклер, чирақлар ве Немцовның ресімлеріні кетірділер. Акция иштиракчылары арасында Русиядан келген инсанлар, Қырым татарлар ве украинлер бар еді. Немцовның өлдіруінде Русия таққатшылары чеченлеріні қабатлайлар. Ләкин акция иштиракчылары еминлер, бұтын қабат Кремльдедір. Был большим другом Украины, который хотел видеть Украину свободной, независимой. Ну и, к сожалению, смерть постигла его, это рука Москвы. Вот этот морок, который сейчас есть в России, он пройдет, и мы сможем опять разговаривать друг с другом. Борис отдал свою жизнь именно за это. Он отдал свою жизнь не только за свободу России, он отдал свою жизнь и за свободу Украины, он отдал свою жизнь за то, чтобы кровь больше не лилась. За это он пролил свою кровь. Одна із найбільш щирих, відвертих, чесних людей, і його було вбито за наказом Путіна. Путіна, який хоче вбити Україну. Тут люди різних національностей, але ми, українці, не маємо ненависті до чесних росіян. Ми знаємо, їм
як і нам, українцям, треба поспішати ставати з колін. Не з тих колін, про які говорить Путін, а з власних колін перед своїми правителями. За вашу і нашу свободу. Москвада Немцовны қатарлав маршында Украин ве Қырым-татар байрақларынан юруш япып Украин гимні ерладылар. Марш февральдан 27-сінде өткерілді. Айна бұл күні бір елі белсі Борис Немцовны Кремль янында өлдірген еділер. Мұхалифетшіні аңмақ үшін 50 биңден зияды инсан Москва соқақларынан маршылы кечті. Немцов Қырым işğaline қаршы чықайды. Омырынан соңки айлары Русияның Донбасста олған агрессиясы хақында малумат топлайды. Киевде Крымский дом медени Ева açıldı. Қырым işğal etilgen son meclis vekilleri merkezini açmağa planlaştıraydılar. Ama tek 2 yıl geçken son onu amelge geçirip oldular. Teşkilatçılar eminler ayna bu binada medeni tedbirler geçirip Kırım'na işğalden kurtarılmasına öz esesini koşacaklar. Binanın açılığı çerçevesinde Kırım'nın manzarası Yarımadanın işğaline bağışlanған sergi açıldı. Российские БТРы, которые едут, которые встречались на тот момент, да, это та военная техника, которую перекидывала Российская Федерация через Керченский пролив, через Керченскую паромную переправу. Это митинги в поддержку, которые проходили на территории не только Украины, но вот, например, митинг в Нью-Йорке. Трагические события в том числе есть, это смерть Ильшата Аметова. Здесь собраны посты, которые были опубликованы в паблике «Крымсос» в течение всего времени аннексии Крыма, активной фазы аннексии. Способствует сохранению культурного наследия, в первую очередь коренного народа Крыма, и, наверное, внесут свой определенный вклад для оккупации Крыма. Это будет прибежищем для всех, кто здесь вынужден был покинуть Крым, и для тех, кто хочет что-то сделать для освобождения Крыма от оккупации. Тут, окрім мистецького центру, буде і центр опору, інтелектуального опору, культурного опору, політичного опору. Ми підтримуємо всі зусилля кримських татар, кримсько-татарського народу. І як уряд, і як громадяни, і як українці, і як друзі кримсько-татарського народу, який має дуже тяжку, але величну долю, тому що це народ, який чинить опір. Усатқа соңки хаберіміз еді, невбетеки заман яйынларына қачырманыз көрішкенде.